UAP baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kesni kilong. Where kaseng rangba Catholic Zone 7 syaka annual meet aka kanyo adu khatarek jemang. Anya kendo lang kinong sumar khasi ban penjanai ya kajing syakri. Ya kendo ka KHEDC ya ba Preston halor ka scheme 15th Finance Commission. Ban Kro uba Shangpliang ya kiliang persya ban shimbenta hakajingya kran dan biran. Banta niya phai ki khubor ke bakhamnya. Kinoyalam ka seng rangba Catholic Zone 7. Ki khot ki wears ngobhaya baro ki de khot na ki santli ki parish ki bahap hagani ka zone ban wan shimbanta hakajingalang ba shisien shisnam ka ban long ha parish Church of Mary the Mother of God umsning haka khanyo bat khat pratarik jamang. Kiktin kersiu theme jong kanik annual meet kilong. Kipel krim jong ka jingkermen. Hakasngi sedang khanyo terik jamang hajar arpusan kandon ka jingpenrung kerteng. Registration nado kapor kendai baji menstem. Hakasngi utrai kat pratarik jamang kamas bakut kan long hakapor shipho baji menstem. Uling do saat senrob Most Reverend Bernard Lalu unlong usoblay rangba ban penmenta ya kamas bakut. Hakapor shi baji janmit and board da kajing mani sakramen bat ki cultural program. Kumta kinongalam kaseng rangba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese lengba u president ba Nikki A. Karthangmau ka khot bat wears ngobhaya baro ki pararang ba na ki santli ki parish ki bahap hapo ka zone 7 ban poi knang syakane ka jingalang ban jinga kendo lang pararang ba la khot ngobharu ya ki longkme ki khon samla kenthei bat shenrang kumjo ya ki hep ki barit ban tu syakane ka lumpung ha kane ka sngi ban aingo bat kerpa de ki jingker khu jong utrai jong ni uji sukres ka senjuk jong kinong sumar de ki dawai khasi dawai kenban hapo kalama jaga Megalia Traditional Healing Association kalarai ban penlong de kajingya kendo lang baro kinong sumar dawai khasi dawai kenban hak arphau tarik jemang hador bar hall jaga mission compound nadu kapor shipho baje men step u convener jong kane ka kenhun Dr. DL Nongspung ulaong kajing khot ya kani kajing lang kalong nagabenta ban yakran nagabenta ban penjanai ya kajing syakri jong kinong sumar dawai khasi habaro kawai kajela ai kajing pentip pai ba nagaliang jong ngi berarut ngedon hadin kajing ya kendo jongi podis council namta kituki traditional hilar kibala itu dak ain ya ngi kum kinong sumar khasi tenrai kepada dengan kecela jungi di hadian kutu keji kendo tinggali penbaik bandon nok daga meeting ke he ha kata ke meeting kalong babaro kini kinong sumar khasi tenrai kibai kini kidawai herbal kidai banyami renti bat kidai banyawan ha kata ke meeting ke bangila penbaik ha ka arto tarik mata upenai me bat kecing don kam bangin khot ikini meeting kalong kumno bangin don kum kinong sumar ki bala itu dok ain ha ka wei ka syatri hapo kani ka jela jongi bat ka baar pat ha kani meeting ngin thung ya kinong kitkam jong ka state level nangta bat ya kinong kitkam jong ki district level kemud ha ka chok sngi ngin pendap ikini meeting namar kum kariboy bat ka West Khasi Hills kila don la ka chong ka association kila don la ka chong ka unit sendai ki kwa menta kalong ban penyai bek penyai renti banang kampen pha kampen janai kini ka kam jungi kadai bengi don no ha ka chuk ka setri ha ka state level jungi bat haki district level jungi tin mar kata langba kani ki pen priang kubor ti ngimdai ban ong shu hadin habut ba ngim yo chung tip ya kata meeting namar kani kadai kecing pentip ba iwei ki nong smart khasi jungi la ki bala yo certificate kecing itu dak ain lani ki bompat yo ru i kerpat juri pi ba pin subha ban plai por knang ya kani shisngi kata kalong ha ka ar phau tarik mtau benai me kandon kata ke meeting
nadu kapor si phau beji ti kani kadai kijing penbai jungi kalong ban suk ban ya kendu dei leng ba kani kalat pathai khubor ka ba ngilayo ban yathu shepi khanang ba phinum don kono kijing sa dum hadien habot ba phin yo ru ye kijing shai leng ba kani ke meeting ki don si bon ki program ki bagi dei ban le ha ki jadai ba kam jungi bat ha ka jadai kumno banang kampan bha ya kani kurkom sina dawai jungi nadu ka processing ka packaging hadu ka marketing ti kini kilong kijing penna sngo bha bani simkhia nakaliang jupi wei baro klem da artatin klem da perkhat ike pede ben wan bej sekani ka meeting ka bangila penbej khanang bangila pendep ya ka ni ka kam ka ni ka si ka bangila penbej kamleshmon UCEM ka KHEDC ba Shambor lang renja haka khatlai tarik jemang rengkat ki khot jong ka executive committee ba UMDC nakaseng VPP Joy Not ba Andrew Shulai kilaya kendo yu ba Preston Tensong deputy CM banyak ran halor ka jing ba ka KHEDC kaya kendo halor ka scheme 15th Finance Commission jong ki MDC ki bana ki constituency ki ba hap ha ki jakasor habakran bat kilat pathai khubor u executive member ka KHEDC ba Powell Soklan ulayat ho nakaliang usembut menteri rangba ulakular ban salum ya ka jingalang ka bandan lang kitenat urban affairs bat kumju ka district council affairs bat penbej halor kani kakam kita kisnong ke bahap apa municipal kini pat kimyo ya kini ka scheme maka ta scheme kadai ka ba ai ka finance commission mo kani ka bagi ya ni mata kani ka 15 finance commission kemudian kalaan man ka ministry of panchayat bat kani ka scheme kyong ka rural local bodies maka ai syaki lengba ka district council ka ai syaki MDC ba KMC ba ki ai syaki kisnong kinamar ba kini gi donki konsensi ha shlong ajwai bahap akim municipal mo pihak municipal kemudian kini ki kisnong anglokum ka jaya ba ki bahap municipal kimyo yang ka scheme MC kadang kalong namar ba idei kisnong ki bahab apa municipal kemambat ki haba apa ki urban ne ki jakasar cak ba kan ka scheme la ana kamata ki rural local bodies kemambat kisnong na kendong ke kalong ha kaju kom ka scheme MRDS siswasni ha ka scheme siswasni community kam ha ki jakasar maka dan ka municipal dan namar ba kini ki MDC jungi mangilayo ya ka pisana ka 15 finance commission ya sam lang ba jong ki MDC kini kami sesuatu yang bah kena genjok skim tangkap BC Federation Kendong. Tingin ya kendu ya iba Preston kata ke dikatai namar bahaya kini kisnong ke bahab ke municipal lah klub ya ke urban area. Maka skim kadai ke bawah nama Kendong Kendong. Dan dai ni pat ni ong ba namar bahkan ki MBC ki bahab apa ka district council mo. Kini ka 15 ka finance commission kaya le ka district council kini ki MBC nasaru ke dia orang lain skim. Mensuan nak kalian jom iba Preston ila khat ya ka di CM jom ini ki isi kepadem dia keren ni kata bat mentah ni wanya kan biang bat nak kalian jom iba Preston orang banyak sifat lang ya ka meeting jom ka urban affairs mengkat bat ka sinergi banyak mengenya lot nan lau jadi kecil kadang kalau ba mensuapi ki skim ki nasor ki yo kadai namar ki yai offline kemudian kami ki yai offline kemudian kampan upload sekata ka portal ande ka website jom ka panchayat raj dan namar balap upload di skim ada bela propose di skim jungi lembaga online kan ni ka portal ke kadang lojong ukur dan lojong ukur nombor bagi enter kata ki download ki password tidak ada mangi kini ki misi ki panasar ada ki propose ke skim ke joki dan upload lembaga ke portal nomor bakam dan ni ukur nomor bagi di cekak ke bahasa pasal company anten kata di kecing ke banyak kendu te nak kalang jong university la orang bagi khatlan ko ban kendu bagi nilak ban pihak no agar kamu ki kamu buat kenika skim ke bawah lembaga sosial kalau abang nak jauh nak ki rural konsensi maka abang nak ka urban ti ya kata ni patip kalau abang le ni ambil kata nama guidelines yang ka 15 finance commission ni kau ba kan ka skim ke nak ki no kendong ti namar ba ka depat ka ya lembaga ka sosial let's say na center ke struktur than ba kita kendong sar ni ba hasar pak ha ba ka sosial kita ki schedule areas ni ong ba ganyakan dia kata tinggal siapa kai ke ba nak dalam tahu minister orang ini ba ini yang kata kemti lembat ka rengkat ka tip lang joko urban berkunjung jong ka rural sila ngilak ba segedikit mah dan bu la ka jong nak kamta ki MDC sar ba apa municipal ki sekelas kita kan masuk tahi kamu
Uba HM Shangpliang MLA Barim Kamau Senram berundang yalam keseng National People's Party NPP lengba kilat patai kubor ulayat hu bala penlong ya ka All Party Committee banyak keren bat yatai halor kikam kibayadei bat kalenti rel hamegalia. Ulaong ya kani kajing temu la sandur da menteri rangba kajela kenang bandan kajing ya keren habaro kiliang hapdeng ki parti Senshar bat ki parti Liang Persha. Henry Ulaong halor kani kapang Katu kat ni teli ki parti kimpat penpau dak bakin wan syembenta haka jingelang jangka All Party Committee. Ulayat huru baki don ki political party ki bala penpau syai bakim kwa bandon benta AA bat kani ke All Party Committee banyak keren halor ki lentirel hamegalia. Uba Shangpliang Ulaong kani ka committee kalong ka badan kam banyak keren naga benta ki kam bakongsan jangka jela kam tam ya karoi kapa. Ulaong karel kalong kabadan kambha wat kami zoram ru kalayo I ya ka jingkordor jong ka lintirel ulaong ru kapor kan sapoi bagi pat ba ka megalia ken jaudut na ka jingdu no ya ka lintirel lada emrai no menta in record iki bat le se da ka banjing punsung tu na kaliang ka sarkar liyo kidang don ki doubts ha ka main jongki le singing in clear ki doubts jongki kata kare teladang imuan hak meet banyak keren. Kamot kamdon kano ke solution pat pinumla hi banyo ya ka jing pensyai. Ladang idon hak meet banyak keren kamot ngila mengin pensyai ya kino ki doubts but umdai tang bat pensyai but kumjuru bangin say de ya kita ki solutions ba kumno ngin penbaik ya kan kam ban ya daru hak jo kapor but kumju ban ai ka jing mentoy ya upai ba. Kadang duna kita ki facilities nrei in persyangat bala man penbet ban penbiang ya kita ki center kenang ba ki kon samla jungi kinyo ban syong ya ki exam rapo jela chung ban hapo tura hapo jowai bat hapo shilo kita ki center ya ka sur jong ka sarkar ya kata nginumla mengin ong namar ka syong hakarai jong sarkar la kinya chakmat ne kimya chapan nrei kumbang iso tho na kaliang ka party kumangal ong ye fi mane ba ka all political party committee la constitute ba la khot ban shong anda la dep ya kani kandon de sakawai kata ka de ka consultative committee ban consult de saya ki sing bhalang kum ki KCU KFKGP kum ta ter but kumangal ong fi ya kisim ki sordar ki doloi kita baru khot nginya khot lang ya ki manginya shim ya kajing ai jing mot jongki bat kumjo ya karai joki angin wanra ya kita ki kendon ki panyada ya usiap banyada ya kajat dari jongi banyada ya ki imlang salang jongi telese hang takin ngin sa pensyai ha ka sarkar kami lese dah kabawanra yakini ki baro khay ngilala bangin bu ya ka presya ka sarkar kimi banong bahoy ngidon kam ya ka ILP ro akju por ngidon kam de ya ki we de kijing itho jipun itho lem ya mata ka identity jongi te kumta ngi ong ba dangi le perkhat ba po ka party jongi ki ong ni sode shisha ba ngi de bangin ya kentu ya phi ki pai ba kentu ya phi ki nong yalam jong ki political party bangin ya mir jing bot lang ya syong ini ya perkhat bahai kan ke kam bat ngide bangin saindur ya kano kata ka road map kumangin ong no ba kumno in poi sya kata kathong bangin bo ya kita ki kendon ro akju por bangin sim de ya ka jing mentoy ha kata ka ju por tingi ngai ba nakaliang ka party nila yo ban pensyai namar kini kilong ki ba let's say nila so kwa bangin ka sarkar jela kala menjur ya ka jing terwa jong ka executive committee bayalam da ka VPP ha ke HADC ya ka kerteng jong ba Matthew Makdo kum UMDC Shuse ha Khasi Hills Autonomous District Council ya kani layathu da executive member ka KHADC ba Powell Soklat hadirin ka jingya kendo ya sembut menteri rang ba kejela ba Preston Tensong
Notification dengan melihatkan di bagus tu alor ka nominate member ni nak sponsor kata bah macam mod podok electrically ni bagus tu nak bah nak kalian dokumen kalau yang ni bat sian ke satu ni notification dan kalian tunjuk muka parti kalau ka kabelang di sana pen power yang semua esok kamu si kendalabi kita akan notification ke bah si Uju Hamdan bakas sorkar tapos syariah ke sokar jelas dari parti, bat usaha dari parti pekan hampir aja kan ini, kita nak untuk hilang baru dia kata, ini ni kembali perstun mesti lawan bagian seperti ini akan efisien ini bahkan long. Kelas tengok ada bendulan nong ide ini minit number, soal juga taruh kibun tiba long kini minit number tapi nong kemlu persoal kai ke bisa mo, jadi kebalam buhi dekat schedule kebalam karun dia bagi press mengirim bentung tu way tendai ngaptip kata ka boong uli daw siya ka pasawa ka kom tangi ni siya mitong bikat kom ka jengdan jongka kom ka framework kan kom ka wa kendon dunia ka seksi Menteri Badai Pej Yaki Kamele Akai Hapo Kajela Uba Shakliar Warji Menta Kasingi Khatlai Tarik Jemang Ulalit Banbu Ya Umau Nong Rem Naga Benta Bantei Ya Kamadan Ban Siang Plang Plastik Ni Ka Artificial Turf Hapo Kamadan Football Jong Kasnong Nong Seder Ribhoi District Nalor Menteri ba Daipet Yaki Kamele Kai Hakate Kasngi la sakhi da kajingdon uba daman ba lamare MLA Umroy uba DP Walang Chief Secretary ke Sorkar Jela Udidi Shira Director of Sports and Youth Affairs uba Jonas Lindem rang ba Shnong Nong Stair kiri rang ba kathan lambat ki pat ba jong ka Shnong Nong Stair Yakatei kamadan nele kai bol lapen mang ban te yaka hakajinglut ka ba shi phau klur tam bat ka ban sa sedang no ban te yaka hakini ki khendiat sngi bat la buru yaka thong bat pendapura yaka te ka madan tang hapo shisnem habangi ngam hangni hapo ribhoi area kani kadika artificial turf ka baar ya ka bangi ai handai ngadap da ka jingkemen ya ka bangan ong yepi ba kini ki artificial turf ka bangi la ai kidi hapo kini ki arsnem banakwa ya ka bangan pentikna hang niru bakanum kut tang hakini ki artili bangin nang yai beteng nang ni sakhamat nakum takathan riboi hibarok kowe barabang akren ya kata kabangong ya kata kadon kadaw ya kababali manakaliang jo ka sarkar ngikwa ya kabangin pej amtang ikathan riboi henri ka jelahi barok kowe ya kabangin pej renti kabangin kentiu kabay day baka sport sa kini ka jela ka jungi habang ya kren kerpang ya kathan riboi ngadap da kajingkemen ka bakraw ya kabangan pentip sepi ya kibabun ki kena nak kathain ribhoi ki balawan ra ya kanam bat keburam nakam ta kejelahi barok kowe pipej akini ki khindiat banai ki beladam mensyam snem ka we ka school nang ni napo kathain ribhoi ya ka bakila job ya ka sebru tokap kibabun ki kena nak kathain ribhoi ki kiu bah ka sports badha kabangi I ya kata kajing terang jong ki kena juga jelahi barok kowe ka deru ka kamram yung ka sarkar ya ka bangi hap bangin pej bangin penbet penbiang lane ban ai kata ka platform iki ya ka bakindang la ya ka bakin kiu saprang ha ka bayde bat ka sports hi bar ha bangi kren ya kata ngisu thu baladang im ai ya ki jaka ki babiang nakam ta jong ki bakin practice ladang im la ya ka bangin penbiang Hakabayde baki association ki baper kanlong ka jingleno ya kata kasab ka baki hun samla jong ka jela ka jungi baki don kumta ha baki paitba kila jid berkila shania ngidon ya ka jingkit kli kum ka sarkar nawon ta ki paitba jong ka jela hi barok kowe badai na kata ka daw lada pipet akini ki khindiat senam ki balalik ki babon ki kili ki oma balai ka sarkar kapulut pisah hadukan ni kat ni hakabayday ber ke sports ngajuong ye kita ki bedang keli kimat dang keli hendek ka kamram ka jungi ban penbit penbiang nakam ta ki khun samla jung ka jelangin dang ya syakmat kikili belengi pulut ye ka pisah hendre ka jing suthu ka jungi ni om bakani kam de ka jing penlut kadiki investment ya ka bangi invest hakikun samla jung ka jela ka jungi ya ka bangi suthu bakata ka investment ka bangi investment ta ka sngi le si kanum si so la shine la shisni hendring in EU so le si hadin sansnem
hadin si posnem ya ka bangi terang idon ya kata ka jingangnut bangi ni I bakin wanra ya ka nam ka burom na kam ta ka yin ka sem nam ta ka snong ka thau ka jelaw bakari barok kowe Badak itu ki kubor nglapoy sa kabakut tarhado banginda ya sembiang kublay sibon.